Ti nagan ti Ilokano Discipleship Group, ti Jesus Reigns Ministries. Kumablaw kami manen kada kayo ti panagadal tayo kadigiti sasauen ti Biblia. Prepare the way. Deta ti serye nga madama itatay ti Jesus Reigns. Ngem ti paulo ti sermon nga nakaadawan dagiti nga bersikulo ket isu ti build a highway. Ngem ti Ilokano na ket agaramid ka ti pagnaan. Dagiti agsao nga kakadwa tayo itatanga rabii ken bersikulo nga napili da ket isu the Frank Wicks nga nagpili ti Isaiah 40 verse 3. Ket James 1 verse 2 tinapili ni Rose Wicks. Ezekiel 11:19 detamet ti napili ni Sister Nita Mamaclay. Ket ti naipabagi kaniya ket Isaiah kapitulo 57 versikulo 14. Kaya't may laeng ulitan kada kayo kakabsat nga digito'y kumati kalikaguman mi nga masursuro tayo. Dayjay umno nga panagdengeg ti sermon. Takaduan na kada tayo ti saan pa'y nakasursuro ti habit nga panagdengeg ti sermon wag sasao ni pastor uno ni Apo Padi. Panagilista ti bersikulo. So, ag-take notes kay mat no kwa, tapno no adamat mayawid yung homework. Then, no mayawid tayo, digit yung bersikulo nga kas homework, kat adalen tayo, kat mabukal tayo kumamit o nat nasursuro tayo, kadagijay. Ken, kalpasan, digit yung muna nga taldo, agilista tayo kadigiti adang pangi-aplikaran tayo kadigitoy. So, ti purpose namin digitoy kakabsat ket makadanon tayo kadijay ekspektasyon nga dokumano mabalin ket matubay ti biag tayo nga sumurot kadigiti isursuro ta Biblia. Agbalin tayo kuma nga pudpudno nga Kristiyano sumurot ti bilbilin ni Apo Dios. Ket alangarod kakabsat rugyan tayo detoy diskusyon tayo itata nga rabi. Ket ita kakabsat papadayawan tayo nga kadwa tayo nga agidan da Frank and Rose. I was telling our audience, Frank, that we are privileged tonight to have you both again joining us in our Bible study. And as what we have been doing, we start with one. So, hi Frank. Hi everybody. And we'll hear, how are you, Rose? Hi, maayong hapon, mayong buntag, mayong gabi sa inyong tanan. Magandang umaga po. Bangal dayo amen. Wow, international greeting in English, Tagalog, Ilokano, Bisaya. Maayong hapon, gabi, buntag, kaninyong tanan. So we'll start with Frank. What verse are you going to share with us at this time, Frank? Yeah, the verse that I like from the sermon, Build a Highway, is from Isaiah chapter 40, verse 3. The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Oh, doesn't that sound like John the Baptist also quoted that? That's correct. Yeah. Okay. So, how did the verse speak to you, Frank? Yeah, this is a prophecy from Isaiah describing John the Baptist in the New Testament. He is preaching repentance as he knows
Jesus the Messiah will be coming. And I understand from this scripture that I need repentance also, and that this repentance is asking forgiveness for my sins. The Lord Jesus has come, and he is was on the earth actually for 33 years. He suffered and died for our sins. Being perfect himself, 3 days after he died, he was raised from the dead. So we as Christians are also to say, prepare the way of the Lord, because he is coming again. I am to stay on the highway of God, letting him use me to further his kingdom. I like that. I don't know with you, but when I heard the message of Pastor, the first thing that I did is to put together in one reading, so there would be context. I read Isaiah 40 verses 1 to 3. Yeah, so verse 3 that you have chosen is really the what you call the mandate that has been given to every Christian. Okay, so what did you learn? What did you learn from? Would you like to incorporate what you learned from the verse, or what you learned from the sermon as well? Yeah, I wanted to share, actually incorporate it all, but learning from the sermon, it said the Bible verses from the sermon also included the next verse, Isaiah 4, or I should say Isaiah 40, verse 4. Yes. And it said, the valley shall be exalted, and every mountain and hill brought low. The crooked places shall be made straight, and the rough places made smooth. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord has spoken. So this sermon included names and descriptions of the mountains and valleys. You know, they represented the life of man and women as they lived in a sinful world. Mountains representing words such as sin, death, trials, temptation, judgment, as well as valleys of defeating the enemy and triumphs and a vision. The sermon also talked about the one main mountain of Zion, which will remain until the end. There is an anointing and blessing there, a place of truth, a place where Jesus will stand someday. So we're to continue to grow in the grace and knowledge of God. However, to do that, we must remove the things that hinder our growth in the Lord. We have to remove the stones, the log in our eyes, the thorns, and potholes. But what are these? Well, all these things are really removing our pride, our selfishness, our lust, our lies, and even the 10 Commandments. After removing these obstacles or sins, our path will be made straight. We will have a relationship with the Father, with the Son Jesus, and with the Holy Spirit. Oh, that was, the term would not be, that was a mouthful. I don't know if that English word would be appropriate, but what I was saying is that's loaded. That's loaded. In fact, not only have you pointed out the call for preparing the way of the Lord, but in your explanation, you have gone as far as explaining how. Removing the trees, removing the thorns, removing the potholes, you mentioned that? Yeah. Yeah, it's just too bad we didn't have much time, because you were touching on the meanings where I'm sure if we had the time you would have mentioned about Mount Moriah, you mentioned about Mount Sinai and Mount Zion. Mm-hmm. Yeah. Thank you, Frank.
your insights have always been that deep and wide as well. So, are we ready for the fourth question? Yeah, we're ready. Yeah. So, how do we apply since you have really covered a lot? Yeah. Well, what's important is being practical, being able to use and learn and grow. So I plan to continue to seek the Lord daily, being open to the changes I need to make in my life as I walk in His presence. I will also be one crying in the wilderness today, saying, "Prepare the way of the Lord, because He is coming again, and all those that call on Jesus to forgive them of their sins will be saved." In this world, He is the only way, the only truth, and the only life. Yeah, when you say you would be also contributing to crying in the wilderness, saying, "Prepare the way," I remember you doing that in the workplace. Yeah. So I'm in full agreement. Frank. Thank you. About Yeah, it's so important, and as Christians, it's our responsibility to first be close to the Lord all the time, and second, to listen to His voice so we can share, as I mentioned, His truth to the world around us. So, yeah, thank you. And your ending? My final, all praise and thanks to our Father God, to Jesus, the Son of God, my Savior, and the Holy Spirit, my counselor and guide. Wow. You have not seen Rose, how proud she could have been listening to Frank, because I focused more on Frank. So this time I'm going to focus, pan the camera on you, and then here is Rose. So what have you got to share with us today, Rose? Well, and I chose the verse of James 1, James 1, 2, and I continue it to 3. At dito ko, in English, tapos itagalog ko na rin. So, consider, James 1, 2, and 3, "Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trial of many kinds." Sa number 2 yun. And number 3, I continue it. "Because you know that the testing of your faith develop perseverance." Okay. So dito sa versikulong ito na nagsasaad sa ating buhay na sa pagharap ng mga pagsubok sa mga iba-ibang pamamaraan ay dito natin ipapakita kung paano natin itaas ang ating dakilang pananampalataya sa ating Diyos na si Kristo na tagapagligtas natin. Dahil sa kanyang pagkamatay sa cross, ang ating kasalanan ay napatawad at sinabi niyang, "Our sins forgiven and remember no more." At dito natin gagawin ang paghahanda ng daan para sa ating tagapagligtas. Wow, Frank, I mean, preparing the way is there. Praise God. Good, Rose. So that's the verse you have chosen, and you have already partially covered how you understood. Do you have some more before? Yes. Sa number 3, sa sermon ni Pastor Mark last Sunday, doon sa kanyang sinabing mga different valleys, aking natutunan na anuman ang ating mararanasan or different valleys sa ating buhay, we still give thanks, praise, trust, and sing to the Lord ang dahilan ay sa pamamagitan ng ating dakilang pananampalataya sa Kanya, or faith. Or faith, yun hindi kong sabihin. At
to be able to please Him. Na siya ay maging, tayo ay kanyang, siya ay maging masaya para sa atin. Yeah. And then yung last question, ano ang mga steps na gagawin mo para may apply natin ito sa So, ating simple buhay? lang ang specific things na ginawa ko na dito bilang sa aming mag-asawa naman ay ang mga pagsubok sa bilang mag-asawa ay dapat amin harapin at lahat ay na mangyayari ngayon sa ating kapaligiran ay ibibigay natin lahat kay Jesucristo na walang takot at ipakita din sa lahat ng mga taong nakapaligid sa atin na di tayo dapat matakot sa nangyayaring ito dahil may Diyos tayo na siyang nagbabantay sa ating buhay. Amen. We encourage them to trust in the Lord. Dito inahanda natin ang daan para sa Panginoon dahil si Jesus ay ang bato na siya ang that He fight against enemy. Sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa Diyos at ang ating dakilang pananampalataya kay Jesus. Sa ating pagsuko sa lahat, sa ating mga kasalanan, magpakumbaba, pagtitiwala na siya'y muling babalik para dalhin tayo sa kanyang kaharian na kanyang inhanda para sa atin. Thank you. Thank you, Rose. Thank you both. And as always, we give all glory to God. Hi, Sister Nita. Hello! Kumusta kayo amin? Nasangapada manin at da kami man dituyen ket napyakay ko mga lungeg kada kami. Danunon to na Danunon to ini ya. surat ko ket ko nakita digiti sa maganan. Okay, anamat nga ron tinapili mi tatang nga bersikulo nga i-share. Tinapilit detoy nga bersikulo Ezekiel 11:19. Ikakto ida ti baro a puso ken baro a panunot. Ikatekto ti bimmato a puso da ket sukatakto ti puso a natulnog. Detoy ket inusar ni Pastor Mark kadayjay paset ti sermon nga nangisurwan na no kasano ti panangisagana tayo ti dalan a pagnaan ti Dios tayo. Build a highway ti sermon na idi Domingo. One Detoy. peso na. So napintas dito paborito ko dito nga bersikulo personally ket anamot nga ron ti maawatam kada to nga bersikulo. Ti maawatak namindwa daras ti panakuusar ti puso kadeto nga bersikulo. Jay daan na puso ang masukatan ket ni iladawan nga bigmato. At da pagsasao nga natangken ti panagpuspuso na daytay awan ti asin nga tao. Dayta ti pangawag tayo tin langpanaw ti baket nga inana ngagmemesa nga awan mangsaranay ken kuana. Ala. At dapay pa nakausar na sa Biblia, daytay hardened heart of the Pharaoh, the Exodus 9:12. Data de yan de Ten Commandments Korana de agbali-bali de palubusan na kuman madamdama agbabawi manen ket ti kunana de ket his heart was hardened. Okay. At dapay masasao nga alawaaw nga puso tay sabsabali isursurutan na akas kaday di Gomer nga asawa ni Propeta Osea. Kaya nasawan de tay puso hanaluyal ti may-maysa dayjay. Nasukir met kinausara pangiladawan ti puso dagiti Israelitas nga masansan nga sumyasi ti bilin ni Apo Dios. Okay. Deti baro nga puso ket isu ti masansan nga maikasaba dagiti papastor nga ipaay ni Apo Dios kadagiti pada ang nagbasol nga umawat ken ni Apo Jesus.
Ada duwa nga sigod nga ma-imagine ko nga pakaidumaan deto'y baro a puso kaday daan. Kabaliktad jay puso ni Gomer, jay baro a puso ken ket ni Apo Diyos laeng tinakaiturungan kita rigagay na nga makaparagsak ken kuana. Okay, so dede ikong kontras mo dede alawa ken dede may salang tinakaiturungan na nga puso. Okay? Imbes ang nasukil ket jay baro a puso ket nakaturong ken ni Apo Diyos, ang nakasagana nga agtungpal di pagayatan na. Apo napintas ti panangiladawa mo kaday jay baro nga puso. Okay? Jay met baro a panunot ket nakatutok ti maadal na kadagiti sasao ni Apo Diyos. Isut agserbi nga mangiturong ti gunay jay baro a parswa wenno baro nga Kristiyano nga paiturayan ti biag na ken Apo Diyos. Iti kasta nosumken ti temptasyon jay puso nga maalukoy nga agbasol, jay baro a panunot nga naglaon ti sasao ni Apo Diyos ti mangtubngar ti panagbasol jay narukop a puso anaka yanakan. That reminds me. So, adda di kitay pakausaran na deta nga example detay balasa nga na in love. Ket balakadan dagiti gagayem na nga usaram deta ulong nahana deta puso. Oo. So no dayjay puso katagalawaaw ngem jay panunot ket nalintag kaputan na punno ti sasao ni Apo Dios dayjay ti pangtugnaran jay panunot kadayjay puso. Okay? Mayat sista. Ano nga ron tinadal mo met kadato? Tinaadal ko jak makuna na petpetakon det ibaro a puso. Kalikagumak nga magdaanak kumatinan anay baro a puso ken baro a panon. Apo kastak mo kuman. Alawan. Amok nga pinakawanen ni Apo Diyos dagiti basbasol ko. Babaen kidaran ni Apo Jesus nga nangugas kanyak. Napasamak data idi inawat ko ni Apo Jesus nga kas mangisalakan ken manlubot. Ngem kalikagumak ti panagduras ko kuma kadaytoy nga espiritual nga aspeto ti biag ko. Wan ata kung kunana nga urang pa ni San Pablo kunana saan nagaputan na hangkong naputputampay datoy. Ngem ti maysa nga Kristiyano tuloy-tuloy ti panagad-adal tayo. We are a job in progress kunada. Okay. Tinaadal ko di sermon ket masapol nga tumulong ak ti panakaisagana ti dalan ni Apo Jesus para ti panagsublinan tumanen nga umay mangukom. Isong itultuloy ko ti tumulong ken ni Pat ti anyaman na basit nga mabaling ko nga maitulong ko kas bayan notop ti kabailat. Alawan witness ang paiso anaanos mo ni Nita kakamsat na tumultulong kanya. Ket itata ti kapapatgan dete pan naka-implementar na nga rod nga action plan, one steps. Karagak dagiti papastor ken leadership team ti JRM no usaren ni Apo Diyos ita kadagiti na dumaduma nga paset ti lubong. Babaen kadagiti inaldaw nga post tayo ta Facebook. Isuda ti mas epektibo nga bangiwaras ti sasao ni Apo Diyos tapnon umad-ado ti maka amupay ken Apo Jesus nga Diyos aman nubot ken mangisalakan. Kakamsat at family altar made ti balay ti kada Biyernes nga pangikararagam mi ti adu nga intercession ket maysa kadagiti kararagam mi ti simbaan data Ikararag met ni Pat ken ti Waikele family altar mi tapnon itultuloy mi ti mangpakired ti relasyon mi ken Apo Dios ket tumunggal mesa. Agserbi akmet at tumulong ken kuana ti anyaman nga pakasapulan na. Pakiulit man. Agserbi akmet at tumulong ken kuana ti anyaman
apakasapulan na. Dayjay kang kuanak at siyak dayjay mo lang. Ha? Praise the Lord. Iyad aduk at practice ken agadal kadigiti gamit ni Pat ti panagvideo ken panangaramid mi kadigiti devotionals ken sabsabali pay apaka ilaukan lata digiti sasao ni Apo Dios. Alawan, at damo may nayon talista ko na singirag kang kan no di masurot dagito. Timet na pilik at dayjay Isayas Kapitulo 57, versikulo 4. Kunati Apo, bayan yung agsubli kanyak dagiti tattaok. Ikatenyo dagiti amin nga laped ti pagnaanda. Arabiden yo ti dalan ket isaganayo. Kadeto yung mensahe nga mangaramid tayo ti dalan makitak nga maisupadi ti nakaitulungan dito yung versikulo kadigiti awag ti Isayas Kapitulo 40, versikulo 3. Kita nyo. At datimek nga mangipukpukaw, itilet ang mangisagana kay ti dalan ti Apo. Dalusan nyo ti dalan tilet ang apagnaan ti Diyos tayo. Dito yung versikulo 3, ket dalan ni Apo Diyos ti isaganaan tayo. Makita yo deta. Ngem detoy Isayas 57:14. Kuna ti Apo kita nyo di kinolorak. Bayan nyo nga agsubli kanyak dagiti tattaok. Ikatenyo dagiti amin na laped ti pagnaanda. Ramiden nyo ti dalan ket isaganayo. Kakabsat ti kayat na nga sa uwen nga panagawat ko kadetoy nga ti dalan nga isagana wenno dalusan tayo ket para kadigiti kakabsat tayo nga nag-backslide kana po Dios. Dagiti pada tayo nga mamatin ngem nagbasol wenno limamiis wenno nang tandikod ti relasyon da kana po Dios. Pasayaat no ti panang surot tayo kadayjay versikulo 3 ket ipakaammo tayo ti naimbagadamag kadigiti dipay nakangkangeg ti sao ti Apo. Ngem ti leksyon na masursurok kadetoy ket masapol nga tulungan tayo met dagiti naawanan ti dalan. Uno na iwawa ti dalan nga kakabsat tayo tapno agsubdida. May surot pa lang detoy nga interpretasyon wano panagawat ko kadayjay mensahe ni pastor nga mangaramid tayo ti dalan. Dalan nga pagsublian dagiti inactive wenno na iwawa nga kakabsat tayo. So anamot nga rod ti aplikasyon nga mabalin nga aramiden tayo. May suggest ko kakabsat nga lagipen tayo kuman dagiti inactive nga kakabsat tayo nga di tayo mo't mangaganan ta simbaan. Handa nga may atendar gaputa adda COVID-19. Ngem di tayo mo't makita idat yan ta Facebook nga agdengdengeg kuma. Di tayo mo't makakasum idan. Wenno di damot umawawag kada tayo. So, kumusta nga ta ni brother ka ni sister ta di tayo mo't makakasum idan. Anangatan ukas at aramidan tayo. And then follow upan tayo ida. Awagan wenno sarungkaran tayo ida. And then kang runaan na unay ikararagan tayo ida nga mabirukan dati dalan nga agsubli kada tayo. Thank you manen kadetoy nga Ilokano Bible Study tayo ket aging gana into manen no Huwebes na imbag nga orasyon.